Indlela lenshasha yokuhlola ukuthi imoto ngabe tikulungele na kuhamba emgwaqeni seyivele iqalile endzaweni yaseMiddelburg. Kusetshenziswa bongcondvomshina besimanje manje kude kuhlolwe leti moto. Kanti-ke labo labasebenta kuhlola leti moto kuye kubite ukuthi batsatse titfombe bangalenzeli kude kubonakale ukuthi ngabe le moto ikhona na esiteshini. Lobuchwepheshe nokuxhakaxhaka esibuletha lapha kuzoqinisekisa ukuthi iy'nhlelo zethu zokusebenza ziyavikeleka kulezo zinto ngoba siletha uhlelo lapho luzolekelela abasebenzi bethu ukuthi benze umsebenzi wokuqinisekisa iy'moto nabashayeli efake basemgwaqeni ngendlela efanele. Le ndlela lensha yokuhlola timoto seyivele yasebenta etiteshini letingetulu kwama300 eveni laseNingizimu Afrika. Kanti-ke sevele kukhona loboshiwe. Silapha namhlanje ukuthi silontshe eminye yama-interventions asiza nawo ukuqeda ubugebengu kanye ne-fraud and corruption kuma-DLTC yethu. Konke lokhu within iphila ye-roadworthy certificate, roadworthy strategy. Bashayeli nebaniyo betimoto bayayincoma le ndlela lensha yokuhlola timoto tabo. Iyangijabulisa indlela le entsha kakhulu ngoba akukho la ngathi ukhipha khona imali, akukho la ngathi ukhuluma khona uthi asikhulumisane, bakubhekile bonke baningi. I-Road Management Corporation ethi kuboshwe tisebenzi leti-37 esifundzeni saseMpumalanga naseLimpopo ngetinsolo tenkohlakalo etiteshini tekukhicita emalayisensi kanye netekuhlola timoto. Etindzabeni tetfu ku Channel 163 lotilethelwa yi-Newsroom Africa, ngingumweli Masilela, eMiddelburg, eMpumalanga.